Di sini meja makan, di situ dapur. Hai gengs, kita mau ngeliat objek yang kedua. Lui, Kocik. Hari ini shiny banget loh. Tuh kalau mama di sini tuh. Shiny banget, dan ini tuh plus 7 atau 8 derajat gitu. Mana Lui? Wow, keren banget. Ya? Zoe. Hai. Dan hari ini kita bareng Kidos. Bareng Kidos. Sini duduk cepat masuk. Oke, kita sudah sampai. Ini rumah nomor 2. Tuh, jadi ini sedikit tamannya. Dingin, Bo. Ternyata di sini apa namanya? Anginnya kenceng. Tuh, jadi ini rumahnya. 2 garasi. Pastus. Kok pintunya dibuka si Kocik. Aso, ini gudang. Oke. Oke, tamannya sih di pinggir jalan gini ya lumayan lah ya istilahnya. Oh, ini yang sebelahnya. Sebelahnya dia pakai teras gitu ya. Terasnya dibangun. Tuh, ini juga bakalan jadi teras gitu. Jadi ini kan sebelah gitu loh. Jadi masing-masing udah ada garasi 2, sama ini cukup untuk 1, 2, 3, 4. Kira-kira 1 deret gini cukup untuk 6 mobil. Jadi kalau ada acara lumayan lah ya, 6 mobil bisa parkir gitu. Coba kita lihat di atas. Oke, ini terasnya bisa dibangun. Ini juga ada yang bangun rumah beserta kolam lagi. Tuh. Tara. Oke, pintu masuknya begini. Dingin, Cin. Terus di atas ada balkonnya. Oke, ini garasinya udah dibuka. Doppelgarage mit elektrischer Garagentor, mit Fernbedienung. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nein. Das machen wenige, das ist extrem teuer. Da kostet der Quadratmeter 250 Euro circa. Von dem, weil das sehr beständig ist. Das heißt, wenn Öl einmal ausfließt, Feuchtigkeit und so, das wird dann nicht eingesaugt. Ja. Ach so. Das ist sehr beständig, extrem. Das teuerste, was man heutzutage machen kann, in einer Terrasse oder in einer Garage. Oder in Wahnsinn, okay. Also, da ist es eben angenehm. Okay. Das ist zu 100% angenehm. Die Kinder auch. Ja, wie gesagt, Doppelgarage. Ja? Stromanschlüsse auch ein Elektroauto. Oder ein Werkbank, also ist glaube ich ein gutes Zustand. Natürlich vom Zustand jetzt noch nicht, es ist nicht so eine Vorstellung haben. Ja. Die Arbeiten werden jetzt fortgesetzt, nachdem das Wetter verpasst. Abstellraum, wenn man will, kann man noch mal abtrennen, aber sonst kann man das hinten, also unten. So. Abstellkammer kann man nehmen, genau. Also wie ein Einkauf. Ja. Trockner, eventuell Wäsche aufhängen ist auch praktisch, weil der Raum warm bleibt. Hier werden lauter so Spots montiert. Das ist schon fix vorbereitet. Jadi ini untuk lampu-lampunya tangga gitu.
Ini untuk dapurnya gitu. Terus ini nanti ke teras. Terasnya nanti bakal dipagarin. Louis nggak pergi sendiri. Tuh, jadi kira-kira kayak gini. Jadi di sini dapur, terus kira-kira meja makan. Di sini meja makan, di situ dapur. Di sini sofa sama untuk televisi gitu. Sam? Ini pintu masuk. Ini guest toilet. Guest toilet ada dusnya. Oke. Ya. Sekarang kita ke atas. Oh, ini masih kebuka. Belum. Ketutup. Ini kamar mandi kedua. Jadi ada untuk mandinya juga, ada toiletnya, ada sama kayaknya ada bathtub. Ini kamar utama. Di kamar utama ada apa? Ada terasnya. Ini kamar nomor 3. Sternenschauen. Ja, das können wir uns auch anschauen. Ja? Komm. Ya, sekarang kita ngelihat rumah yang di sebelah yang ada tamannya sedikit. Oke, jadi di belakang sana. Jadi kalau dari teras kalian lihat di belakang sana itu, di sini nih tuh pegunungan Alpen kelihatan. Jadi ini lantainya belum udah, ya. Ini ruang cuci-cucinya gede banget ya, besar. Jadi bisa juga kita gantung kain di sini gitu loh. Jadi dari sini, kalau yang dari sebelah sini tuh kelihatan pegunungan Alpen di sana. Ada teras kecilnya juga. Jadi sama ya, ini pintu masuk, terus ini ada kamar mandi gitu. Dan ini ada storage room, gudang kecil juga.
apa kamar tidur ya. Jadi ini kamar orang tua. Ada terasnya juga. Terus ini kamar mandinya. Weil wir sind momentan beim Anfang, planen und Objekte schauen, suchen und sowas. Okay. Das geht schnell. Ja, das geht schnell, ich weiß ja. Es ist immer so, man schaut sich viele Immobilien an Ja, und wenn man sich entscheidet, ist meistens die Immobilie schon gekauft. genau, ist schon weg leider. Ist immer so, ja. Flexibel sein. So, das ist für Sie. Ja, genau. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und ich lasse mich neben Ja. selber. Passt, Dankeschön. Passt, danke. Danke. Danke, Wiederschauen. Wiederschauen. Jadi ini sudah dibangun nih, gengs. Ini tempat kita makan ikan bakar. Ini udah dibangun. Ini jorok banget, nah. Aduh, si abang ini. Nah, baru kelihatan. Oke, dan ini kita akan menuju objek number 3.